ki channel tusoh LAHCHOM ni ho zo se na bon on ni ko pa tunung jang VANNOI THUSOH chom LAHCHOM ho na be khon ki loi te Iranian gamsunga morality police hokuna nunga amasa amini kitinon thina anato jawapat Iran gamsung sule VANNOI muntampia ki pinna nasata anachila zinga gamsunga numai ho chunga gi khelna neu khat be do dingham ti ami pi kinepna kallam ta in tu tha in Iranian president Ibrahim Raisi in Iran gamsunga numai chondan ahidea del ki ho hijab ga ta angaya panga chi pi hiding ahi ajisu gamsung dan hi tin phondo na hanane jine hi hichi tu poni achi sani kho pabep sunga Iranian pasar khanin dolmuna pun lukhu gi khu lo numaini yogot ti chu ni theizat khat anase khumzo thilso hi thilso to ki matsun Iran authority son pasal pa chu thilphalo bolle kisu jumsona dan lemol suboi tia ngoin matnading waran anaso doon sule numaite ni zong Iran in dan khota achipi numaite ki China suki ahitin waran anaso khum kip phonen hi Iran judicial chief pun mi pila a chondan zuilo ho chunga lungsit na baya dan khota ta ding ahitia ana phondo sa anahin hinla Iran gamsanga numaite hin tu chana hi dan azui di lo hi igin ni khotsun Pakistan le Iran gamgi Balochistan Keks district muna galgu bolhon Pakistan army lita anaka bli uvinhi ichi thu to kimana gamte ni ke ka ke het thiem to lona ung sang thejin o minahi Pakistan media wing akon officer hona sedanon Iran gamsunga pansa galgu bolhohin phat sia boldal petrol si Pakistan security force ho chunga buluna anezing ove ativinahi ichi tusu ho chunga Iran vai homten agamsung ova galgu bolho vetsuina anaina ding ovin het sana ananei danu zong aphungdo ovinahi Russia le Ukraine ki dauna achila jinglai ahi jing wangin aphat alhinto lonin Russia in United Nations Security Council presidency hina din munchu anatu pantan hi ichi thu ahin Ukraine in hata adaisa alona anaphung jingwangin United States jingin jong Russia din munding chu khamtang thei ahi poi aji chu Russia chu apoi mota council member ahi anati nahi United Nations Security Council dan dungzuya vai hop nahi thasia ki khel tichu rotation chiji ahi ichi dungzuya Security Council member a Russia gam poimo ta khana hi to lhona presidency to mun alup no chu ahi din mun hi Russia le western gam ho ki ka Cold War zawapat khe thim lona asanna akho pin khat phat lai chu ahi thatun lasunga Russia in United Nations Security Council presidency ala anadinga Ukraine le western gam hon hata anadai mo o ahi na chunga Ukraine Foreign Minister Dmitry Kuleba in Russia panmun lo sung hi VANNOI gamho adinga ngai phe ki bi to thakhat ahi tin Twitter la anasai nahi United States think tank ten satellite thata lima kon mudo thai chu North Korea ten achisa thakau Nisim tumapat Nisim somna sagi sungchun North Korean main nuclear complex linpin munachun nato na hatein achila piovin chule nuclear power plant chu phata mancha pantheita dingin aki elit be ovin nato amachal lejing ove ativ nahi thilsu hi achisa laisim ni khwa North Korean lamkailin Kim Jong Unin gamsunga nuclear garmancha lama nato na hata masal piwa chule god sa omnading ova ana saito kimat hidingin asayo nahi
achi sa kumsang ni som nilani kumapat tu chana he North Korea in nuclear garment cha hi sagi veibe patipna anei ta ding uvinzong aging cha uvin hi North Korean lam kailin Kim Jong-un supino Kim Yo Jong-in kayfin nuclear garment cha naido na ding tupna anayetin ngona anane zinahi thilsu hi achi sani kho phab sunga Ukraine mi sangwalin Putinin agamgi komta Belarus muna tactical nuclear garment cha ho akoi to lona Ukrainian zong nuclear garment cha naido angaye tia pedison anase uchu pansana anaya anasai ahi Kim Yo Jong-in to gun hi Ukraine President Volodymyr Zelensky in nuclear nainom na anaiza pedison kisep dana agun thu idin zong asai be na hi hinla atu sei hi proof imacha anai pu na hi ekiti aji chu hi chi pedison chu a hiding ta zong le mi sang som ni le sang ngawal signature nga ya hin mi jagup le som lakhat bovin anabol do e ekiti na hi alangkhana North Korea hin anesi tabungin cruise le ballistic missile kap do na patipna anai zingon United States, South Korea le Japan chawna dana singzin gamte honjong joint military drill na satain achil ha pikin ovin hi Russia le Ukraine kika kidauna ahi North Korea ten Russia panpina anai zingova galman cha chang jingjong anapi zingova kisai ahin hinla North Korea in galman cha lampanga Russia ki thupina anei lodan apongdo kin ovin hi Ukraine gal nizali lam ang lingtan Ukraine President Volodymyr Zelensky in Russia in agal bolle masal gut ngachom punti anati na hi alangkhana NATO gam som thumlam loikhom nahon defense lampang usudat jingnadingin joint military drill chomchom anei jingovina hi ichihoto kimetsun NATO gam eastern flank tia ki he lam Romania gam sunga Constantine muna United States le Romania Air Force 10 LSL training achi ha piubina hi ichi training to kimetsun United States in angaya ki bolji training ahin Russia gal to kimetna anei pui anati na hi ichi LSL training hi solam kaya NATO military drill ki bolla akhat chu ahin gal din munting le aphat le mangang ta NATO sipai ten panla dingdan ki zilna anayo ahi Hetay khatsu Romania hin Ukraine to gamgi kilometer jaguble somli asaw na yahin sule Black Sea tuipi pam coastline kilometer janile somsigi li asaw na yahi alangkhana Latvia muna NATO military exercise su gansim ni khon anasai tawina hi tua abol pino hi NATO gam somin nikusom lu na abol dingo enhanced forward present better group ading ahi atiwin ahi ichi crystal arrow exercise tia kimen vo hi NATO kiloi khom na gama sipai te ki ka cooperation hoi che na dinga abolovin asayun hi exercise achun Spanish te Nisim missile system ane hozong amangun chule galsat lena helicopter mid range air defense system hozong amangun ahi galmia kun hungkibuluna Vendo na dinga ngaisa air defense system jet fighter chule galman cha chi chom zong amangon hi ade in Nisim missile hin galmi hon hin ka mo missile ho akap ha chet thei hin chunga gamsung ven na NATO gam hon aha man loi khanu chu hi chule simulated attack abolnawa United States Danish le police force wakon chule gamgit lama kon sipai janga wal in dynamic front exercise sun pan allow vin hi Chinese Air Force 10 Taiwan President no kalsun na zanom lo bet sanan garsat len na kule military drone khat Taiwan nailam gamgi tuipi sunga
analen sa uvinahi hichi tu to kimat chun Taiwanese Air Force 10 gi na galsa lian ho analen do sa uvin asayo nahi gansim ni khwa Taiwan President Tsai Ing-wen chu gautamila mun analhunga military onola analemo ahi hitia chu gamsunga ato kiba pilam kai ho dezong lam som soma ke hona ananei zu anahi gautamila hi tunisana vanoi gam somle thumla a khat taipai to kimet na neijing nalai gam khat chu hi President Tsai Ing-wen hin ahung ding wa san ni khole United States New York kopia ke bangpa a United States House Speaker Nancy Pelosi tezong Taipei adinga akilelam le Los Angeles kopia ki mutuna anail hundinga hi China te hin hichikal son nahi hata aza da jingu chu hi aji chu vannoya athuni naw alit jingna bana Taiwan hi amho gamsung khan thailo khana akoi jingu chu hi Social media platform linloi WhatsApp min tu kumbulte la song chanin 4.5 million WhatsApp account akha taun asayo nahi hichi tu pun chu messaging platform WhatsApp min monthly complaints report na pi na ana so do hi Government of India in achisa kumni masanga WhatsApp min azuidinga ana sei dan ho azuyu to hlona na to na chu na chil ha hi ati chule bulte la song si sia grievance report sang thumwal alhingin hichihol achun account janga chunglam action akilai ati nahi torbol la sung chun account million thumwal block akibol do in all ha sungin 3.6 billion alhingin nahi achi sa kum sangni somni lakhat kuma Indian government in danta ata apat social media platform hin user hoa kun longkim lo no ho adi anu mai chunga su hole vetla anale khana anei na ban uwa thlasia hichi azuida no chu report pi na zong ananei jingo anhi Russia le Ukraine ki ka ki dawna thlasom le lathum ong dutan Russia in zong abulunaw tangdi lovin azomjing ne layo vinahi hichi ka la chun Ukraine 10 khalahung ki panapat Russia te lenone ding khota ti chu spring offensive apat ding dano thulu naw minahi kaifa kun tu phondo khat chun bu bangho zong ahung jun hla to kilhonin mailama Russia te hata nona offensive chi hla pi dinga akigu dano ana phong do inahi Ukraine sipai te hin counter offensive hata hin bolpat kit dingona sayo nahi hu ahung khal jama bu ahung jun hla pat to kilhonin Ukraine 10 galman cha tha le teng ho western gamhua kon amu ho chu galmun ti chu frontline lam ma atol pantawin Russia te nong no do se hilova Russia gamsung azo sanova no to ding agong ove ekiti nahi gal sung si chule kumkhat lin sunga hi adi a Ukraine sipai te hin rapid reaction team adi a gari chung hwa galman cha len chule linga put thei pumpi ho hi anaha man le jingo hi aji chu hi chi galman cha te ni hi manga gangta Russia ten hata hin manu drone hole galsat len ho gisan kap hlana anaha man le o hi United States na kon military aid package atha bia 2.6 billion amu kit dingovin ominahi United States sa kon thulut khat chun ichi ki thupina atha chu air surveillance radar anti-tank rocket le thawpugari hojong pangding na sei nahi United States hin galki panapet tu sana Ukraine ki thupina ahi $30 billion wal anapi do hanihitai hichi chung chuna chu NATO gamhon galman sa tampi ahung lungding habda sunga hi api kit dingovin asayon hi hichun Ukraine sipaite hata athat sa uwa Russia sipaite hoita anozo theidiu hi ekiti alangkhana Moscow in ngai khamdi levin amano jingkinin gala boldan uzong a helovin hi Russian Defense Minister Sergei Shoigu in Russian sipaite galman sa chang ning hingta api din kitip na zong ananay phakin hi
aji chu phat masaje ma chu Wagner group lamkai Prigozhinin galman cha chang Moscow in akitip na bangin apido zo puitia anango anhi Russia sipaite hin Ukraine sipaite ki gutna spring offensive ti chu khalahung hiya pata galkap ding atiu hi ki mai tu pidinga gut sa umkinova phat masa ananung has ho gamho jong nungchu do te ding ati ki no chu hi tusu apat napat achai na chan ngai ho zo si na chungchi uwa ka ki panaw ka hin phong ovi tusu tha imukit ka ovin na bonon mangphale chibei